bafese yabona ama-out la adumile la ko-Facebook la athandayo ukukhuluma hlezi eshaya amahlaya imbhedo leyo shuthi khona enye impahlayo ngizoyibiza ngegama le kuvele ku-45 it's fine shuthi le mpahla lento le iqala ngokuthi siloke sikhomentelana yabo siyareactelana siyakhomentelana ngigcineke ku-inbox inbox gcineke iya ku-WhatsApp sekuyafonelwana-ke manje obvious lo muntu i-vibe and ngithanda ukuthi ukhuluma njengami naye yabo so soba ukuthi siyiphaphele nje so njalo mengabe sikhuluma hlezi kumnandi okay sharp umjida ugcina seshela yabo meshela umjida-ke hayi obvious nangisinyangazi umuntu mengani hayi sithandani mesithandana nomjida mfethu wangi-invite this one time ukuthi ngifike Yellowwood Park ya ehle nama-out akhe lapho so kwakukuthi vele ngizofika nibuye ngijike ngigodweni ekhaya sharp ngempela ngifike ngiphulaphe nami ngiphulapha nice vibes hle nobhuti aba-right but le mpahla le muyibona face to face impahla ebhedayo yabo impahla ebhedayo lena anyways ngithanda i-vibe yakhe again anyways siqhubeke-ke face siphuze kube nice vibes sihambe ngifuna ukumenshina nje ukuthi la nje wakuphuza mfethu uyabona ama-out akhe la athenge ama-Hennessy yena nje mfethu ngathi uyi-ice boy but ama-out akhe amthandela ukuthi unamahlaya yabo so kuhlala naye kumnandi okay sharp anyways I don't mind hayi qhubeka mfethu into yethu siloke busy ku-WhatsApp siyafonelana video calls everything sharp isikhathi sokuthi ngimvakashele ngimtshele ngithi mina i-weekend angizofika ngayo ngangingekho right ngomkhuhlane so ngimtshele ngithi mina mfethu ngimtshele ngisasuke ekhaya ngithi mina yazini ngicela wenze sure ukuthi uthenga something ebabayo soyidla because angikho right so ngifuna into ezongivula inhliziyo le mpukane ngifuna into ezongivula inhliziyo wathi hayi okay mama khululeka nangempela futhi sihambe lahlanganela khona kamngane akhe kwakune-brain yana nje mfethu ama-out yabo bhasi ama-out abo akhe ehleli ney'ntombi zabo so naye nami ngifike-ke mfethu ngiphulaphe I'm looking all cute sihlale kube mnandi kushaye isikhathi sokuthi kugoduka hayi vele ngigoduka nangithi ngifike endlini mfethu hayi bo lo mjida lona indlu ahlala kuyona mfethu ngendlela akhuluma ngayo yena akuyona nje indlu mfethu umjida uphaphe kanje ku-Facebook anyways angijatshana ngithi cause nama ngivela ngiphuma ekhaya elempukane le vele nama ngiphuma ekhaya elintswempu anyways hayi singene mfethu eroomini yakhe one room nje mfethu nakhona uqashile yabo lezi ndlu lezo 500 hayi ngimtshelewe vele ngiyabona ukuthi okay la likhisha mfethu ngicela angifakele amanzi okugeza endishini into yokuqala nje mfethu lo mjida lona angifakele amanzi angenisa ubhavu endlini ubhavu labo obhavu bothayela bokwasho blankets afake wona lo mkhunja afake wona endlini angifakela amaketela kabeka amaketela iketela khona aliyicishi mfethu uyalisuka uyolicisha yabo anyways hayi angijajani ngikhumule ngigezi yabo mengisageza nje mfethu sabhizi lungisa music yabona nje ukuthi usethi mood anyways nendlu yakhe mfethu mungena yabo lezi ndlu lezi ama-out mfethu umuntu uhlobise ngebhodlela le-amarula mfethu phezu kwa-wardrobe ubeke ikhalibhothi lekhavela ulibhekise ngala ikhavela nje mhlawumbe nakhona oyithenge ngo-2019 anyways angijajani mfethu yabo geza ngiqeda ukugeza ngigcobe ngiyibhincelisa ukuthi le mpukane ngihlala embhedeni sibe siyixoxela mase ngithi mina mfethu ucela ngifudumezele ukudla yabo sidle umuntu avula ifridge like khona nakhona no-anyanisi owodwa namanzi angijajani okwesibili lokho ngiyithulele hayi alright sharp akhipha uplastic efrijini hayi bo mfethu lo muntu uthenge amanqina enkukhu awu-6 ngiyezwa wafaka ipheri wathenga ingingila leza 8 rand eziwu-2 shuthi kula manqina awu-6 sothi 33 mase sithi 11 ingingila hayi bo lo mjida siyabona-ke manje sengixakekile-ke manje ukuthi hayi bo kade sikhiphani ngalo mjida lo ngithule angijatshana ngithi ngiyithulele fudumeze ayisidle mfethu ungamjaji mesiqeda nje ukudla umuntu athi akulali ucishe ngithi mina hayi okay sharp usicishe phela yabo sesiqala izinto umuntu bengithi ngisisandla sami laphezansi ufuna ukumthinta akafuna umuntu ngimthinte yabo hayi bo mjida ngize ngimbuze ngithi mina yini sithini ongafuna nje ngikuthinte yabo athi hayi bo mfethu awukahle bo umuntu nje ujahe nje ujahile ngithi mina mfethu ngicela ukudedela isandla sami usibambe ngqi isandla akafune mistake ngithi first dedela isandla sami funa usidedela isandla ngithi first indaba ungenza isiphukuphuku wena indaba ungenza isiphukuphuku wenziwa yini ukuthi ungafuni ngikuthinte besikhanyisa ugeza indaba usabani yabo usabani ngoba mina ngigezile phambi ngakho angibanga nankinga wena usabani ukuthi ngikuthinte akafuni umuntu caca ukuthi uyafa kumele ngisume ngikhanyisa ugezi cabanga ngabe sifuna ngabe siya enjoy la umuntu akafuni ngimthinte hayi anyways sikhanyisa ugezi mengisuma ngiyokhanyisa ugesi agqoka itrunk fast
hayi bo Mtshita, hayi manje bese sengiqala ukuba nezinsolo engayi-understand ngithi Mtshita yini sikhiphani yabo. Hayi umuntu akuphumi. Hayi wena mfethu nje umuntu usefuna ukungishubisela wena mfethu. Hawu neyimosha mfethu imudu wena. Yini nje isidingo sakho yini baby sokwengane ngithi mina wena yini le ifihlayo ufuna ukuyibona. Umuntu akafuna ukuveza. Yabona nami ngigcina ngifasa uplaka agcina ivezile ngithi mfethu wehlise leyo tranquil ngibone lapho. Umile ngasempedeni mina ngimi ngase esicabhela khanyiswa khona ugesi. Back and forth ke manje fast forward umuntu agcina seyihlisile trunk angayihlisi futhi kakhulu avela ayikhiphe yona uyiphiwe shames yona uyiphiwe futhi ngathi iyaphila but mengiyibona lempahla lena yakhe mfethu la ngaphambili ngathi ilunyiwe yabo ngathi nje khona ngathi khona umuntu wamluma wamsusa uphisi phambili ebese inokhale nga-understand ngivele ngiyifezile ngivele ngilale phansi ngithi ngakhala ngaze ngahleka ngiyambuza ngithi inhlobonike le kuzona zonke iy'hlobo ngiyaqala ukuyibuza inhloboni le nje yabo umbona uMjida usushawe into yakhe mfethu ushawe into yakhe uMjida umtshele ngahleka kakhulu ngaleya langa ngimtshela ngithi mfethu no it's fine yabo vele aniphiwe ngendlela eyifanayo ezabanye zinjengezakho engayi-understand angaze ngibone ngeqala but thathi lo ntunjane-ke ijazi lamkhonyana siyi-protect umuntu akasafuni angazi mhlawumbe ngaba wrong ukuthi ngihleke ngendlela engahleka ngakho zingahleka ngami hey bo mfethu so nje yabo lama-out lawa ko-Facebook mbhedo ngizomthega futhi la nginandaba. Sicela ngenza ukuthi uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucafa subscribe button le channel yethu Umugosi. Ngenza ukuthi ukuyelana kowesifazane ukukhuluma ngomuntu oyi-comedian odumile ingane zabethu ukuthi kwahamba bona bagcina sebazana kangcono. Mina-ke nawe bengathanda sihlangana lapha kwi-comment section sizuvulwa lwakho uthona uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucafa subscribe button siphinde sihlangana kwividiyo elandela udango. Bye.